Mpe Nipa asumasi ma akonya we na edi we by sana Sompa ye di dwuma no na yakon akona nim ene mini producers na ebo adwuma ne kwanta bi sa Isaac Ofi asanso na kokoseti frecha enso so age na adwane no ohwe kwanta bi sa up and down a so tim say na obe TV ntino oheda komburu nyade kwan so pa na kokoseti so space bi obeton boutique ye wachire heye ubo amfa space ama chese otis obeko ene ho space ode ebu anini no ni vra volume jina kwa ogla gato manize de no if you have a department so wo fie so ube enjoy the other no mark of a story about ne omso ni edi djuma na afa djuma die na kon akone ne ukom si a wo mo bo djuma Kevin yata ene Kevin tamachi dosu a chese medi ensempa no ebro sanso so na ye King Solomon ye David ba Solomon mind tentre na ne wona de ye ko de ne hu se bibia delay ana woni na nya asem ne na nya no Solomon se ne wa hyemebo so be bibia ko very fantastic and accurate na fi ablabonetimi akonanim sanso na ayi ano hene nana Oscar the first nana yi ano hene Oscar the first and on so boy chi dom amia kwa zuka mpabo akase onzo wo MC aho a wo me yadidwumadie no aba na mahu se yi accountant so ne nam ha a onzo bo amadwumadie na konanim pa nyame hia no nya ne kase go so man hema ne nkwaso na afemachi go so man hena onya ne ba biko ne ho kani ne ne ma yeminu anomo a mo go so nyina mama won hyeden ne kosese awurade be pagya ne nsa da achi bia ne yeso ba bididi ahene na afi ahye papa na nimonyam to bia mana koma entoni ye membedi akofo nyina mo wofa mechia mo masase so go so fo nyina so mechia mo kasa pen na achire ho nyina da nyame nhyira mu nyina da mo de hye ba ko a me pintintan fidie ne so no de ne minisa minti mosomo ye proud awurade nhyira mo na onya mo kase pa yefuna wo mienu akoso ajamfu a nyame nhyira wo ya bo hyanko ha na fo nyame nhyira ene ya wo pa wawo tete pa wo de agya wo ba samre Ghana nyina ekon nanim sa no nyame onhyira wo pa ese ba ma kyere na pe ho ena tete ehimi opon se ena so every do Asem Mpe no kwasam ya de obi kotuma nimre ya Asem Mpe Nipa ono ana pe ne ho asemu okwa akodem Asem Mpe Nipa eye kwabrane no a ene pe ne ho asemu de nyum emiti a na kan sem bebre pa Mechika fo nyina so obi ahoye engofo se camera ehunhuna edizamba oh it's camera ehunhuna yeah it's because you gaza we try up ma bombe kura na tuja be try camera hola uza yes wo fa be wo be wo fa akwanya yakumienu vale ene kura watra utwa makwa alo na be jina wo mbu kokos
Ibia bogo de. Oh, Kristo adom ene ne homo bronti. Da so tinkwam. Anyame ayade. Wagu ma menkasim bi. Awon se onyame ma adepache yesi ya. Yemfa aseda ne koma nnua wo. Dabi. Ene yemfa koma bosom. Yesu Kristo obas esoro ni asase no. Ono na enkwa nyina no. Ono gudu. Ena eyene dia. Na mprepi no ya na yen dunde bia na yajefa ni ama Kristo na ka akiri. Se wo ye nipa bi na wote saa eya na wo kanko no ya na eyade a eha adwen. Eti kwaku mesri nipa bia se ade chew ana se awade wadom e ma de pachew a aseda kese na ese ode ma no kwaku ne Friday nye obi ana dabi woti asori o sabe to se obi sabe obi so pra anye na kwakoto konfa no che ya tse nyema be beni nipa nnamu nti se nyame ma de pachew a na otwedi amponyankopon ono nko a na ese dia aseda na ma no kwaku bibia de na kwam kama awade ayade wa me yehunu han foforo ede nhyira ma ne dine ne ensem wo fie ha pa aya na ye se o ware a o ma wase ebetena fie abra mo han one room hall room o kitchen eno ano no single room self contained bi one room o hall eno o kitchen ibe video bi we ba betu ba nyanuru ho ye ba koye chi abansa na ya baba be boy wura musa na me be se o ka chiro bi se ne topic ne de aba no so ano wodene na oye ready free ho ba ya na onso abekire wadene in fact nkofu adwawo kofu bi yire no ense no mabetena omo so a chese nsem ekoso no ahomete kofu bi nsi wridi a chese sound obadam ho enye yie tu no yire no wase mu ye mu ye bibi pa na sabe yese mpampa so ne ma ba mu kanidie ho de tomle bi asa de abra jai iso mu je sa kakra ni na so ma agro ne yedo but wasinti untimenye ne ye be na ya ko sa nko minim se gofo bi de ofia obi kura ya so tv no ma se no di nsi be be 12 fie bi mu ne nsi be be fo bag chena o mbetia futuo ne ye de ba no ma sole because ade ne ha dwunu asem ne ye kan purchase hello enye purchase kura ye nko computer so de mra sisi na da bi ye nya boafo nkrato no mra ye ba pe ye de futu sem na bre wansana ya computer so jadie no 21st can se men kan cho se ya de bia etete wa setra ne abrabo mu no etumirika fa bra ne titiri ne siatica sa siatica ne timi so sisi woto ase ho wonnante kakra bia no abre ubu so wo kotokoto me pa cho se koso timi makotode yale ko aba wo so afi wo zo kotode ade na se ntini bi na hye kotode akiri ho no ase pono so wo no ase chese yale fon 21st can se men so se tumirika bra ban sesebe upa bidro pe de tu yade ase dia ukotro ma ye mistake kuma so to wonka boa so to wonka nkran so nyan nkranza tachima abeto wonka number ne 0249311311 0249311311 0249311311 eye sompa achade no sompa achade no e pa acho ye koso abonka ye se afimu nyina na hana wunhia no wo je no wo fa kakra wonsu kure yesika emo anwa no na wonso de aba be kan won ya hwe kunafo ni nyanka no ye hwe kunafo ni nyanka ni wie dia ene no obi nkan jo se urade be sa tonsupa de agu su because onim sa afeda ye be sa ye no wo se nya bi di aba ne se ndi tumni ka ba bia wo bi e bi da ye gu su ka se be ya amele ye na manye ene ma nya anye ne nam in fact obi wo kreske si ya na aba e mfa so onim ne ode ye sisi e wo be bo ato wa bon se sika no nko ana ode twema mbet na edi no na fe wonu ne wo se man ko jinhira kra emu kakra ode bre nya mema no e pa to ye ntem so mpacha de no sende ko ansa na be hia ahye sa na ko basa nya me be ma fofora sa aba no watumi akwa ni modi moburufu sika de a e pa to fofora wunya e so mpacha de omo wanwa ti tomatoes ne yeje mpacho ntosi mpeche ye de mfa mma bi ko tam ni nyanso e be sei ne mu wunya ti tomatoes sadi no a ye beje emu anwane ye beje ntoma no ye de be fura wakato e de aso empaboa no yeje na afizu sika no so wasende dini baba tele one media anase unya Brazil Foster so awanya unya tele one na wanya number ne 0598 559 802 0598 559 802 ofrepe ana wo sende pe wonsa betimi aka na ye di nhira ne na ase e de amount Apostle Dr. Emegashi
Apostle Dr. Emegashi. Papa, we will break Juma Papa. Emegashi Herbal and Spiritual Center. Papa, ne break. Must can't yourself. Yadia beer that was so. I would just be drew this to Miss and said, no one. Was what your boy had you did not some more driven to me to us. HIV negative one or tenate, but your also fibroid, but your alternate minimum idea. I will be good on to me and dear. Dr. Magashi and go for 2 minutes. I couldn't have any party. She a good was I know. Dr. Magashi to me the cake. Kona catch no more. Nanyama nkonanim emfa emma. Enyama enkonanim emfa ma. Women of faith, if was also some monk can control say 7 days a program no course. 7 days program no a course pa say was a wodo hu baba gym fasting na fast a course na awurade be nyame na nkoa ye nkoa started from year 22nd and November and adwumadi no starting na mo akwa ko win 29 which is one solid week chese course dendende pa the message was said you nim sie ye no na awurade pagya ne nsa na oyi nyame no saa nso ne nkoa nso eye nkoa special guest nso so eye apostle pa ofri akra na eba saa nso na apostle general Moses Osei papa nso wotachiman onso baba bedwa singers ne so minister Audrey onso so bana Trinity praise enso so baba tachiman omo baba bebo minister IBJ Sompa IBJ producer no onso baba betamo chairman yama akotote pa minister Adum Root no Vinci studio number 0574 715-778 0574-715-778 ofre na wojo so na asumdie ayi nyame madia ye kwa koyanim a na ye ko the luckiest was ready anya the taken one unya ko one now that star 712 hash na uchu so mbacho wo de to take it ama ho option 2 to buy ticket for others so o person so ntomo obi na fe okitmo ntram locking he o to ama yire na wanzo aye wo de no ma hwese mbetuma de biburo nyan na mo so ma sachire fie ma nkokọ na doso wo fie na mo na doso dia me pacho na eye the luckiest nkoa ntimpacho stick wo de na niema nkoto temfama afi kuku wanim enhira betno aboboa no losin siburo nyan nsabe na abanum ni fie na afi sede abonim papa wum na dodo wona o ma ne nsere ba utwa bia na asede ye bade a losin beverages ko wonchen no ma delay ni bi bobo kakra sa abra wo bo delay no na wanim o te na sede ye ba wanim na ma na tima ben kakra eti wose nnom mmoro so no anko papa wonsum ennom mmoro so nkotieti omfom ende ye wose wo mpe wonso sa ade no so drink it responsibly na afi niema ntimi nkonko na nimpa losin beverages no ba to bubobi number ni go video nso mo amohitie radio so 0248 619 999 0248 619 999 or 0242 133 577 0242 133 577 ebia de no ane crop ebia de eno ane crop ebia de eno ane crop ebia de eno mo hwie no nko mo no maje yemi wi na me ama bodam de kofi din monya hwie no nko me manense eye bie eno ane crop wose akora me mbo bisa empensa mmosa emo awabrabo ya abofra tena ba bi na 18 years e ko no de fakakra kan wano ne start dwene ehunu so aba wi ase ne watuma toto akwan ye bie no eno a ene crop eye ka ebo bi da hakakra kapa chese ye be pon wa me de be numa ma pa ye wo hene ba baafo nana agyi ba otosu mienu poano hene no na afenso so ankobia hene of Denyase traditional council na nana anochiwa ya otosu mienu poano hema ami wo bradwo di hema ma ne ya akono se nana akosua yi adom a otosu miensa Dinyas Dinyase man hema nana nyame nhyira pa onso so ye woginamu bi pa agese bo ama ye no akotote pa sana nana adu jamfi otumfo adonten hene kumase no wo nana ama chifa nana ama chifa onso yotumfo adonten hema onso so kumase no wo abusua panyini kofi dome poano abusua panyini apia kubi adobin
nana nyamenhira pa sanso na father ja ne dehye akan we late nana osei kwabena na madam so ye late oh ewrade ko mo ntrase hwe ne ye be yo late oba hema abena frima sana brothers and sisters so ye openini owusu domi ajoa mensa puano na children so ye baafo agiri ba otosu mienu puano hene na so ne ba chese yesi ne naso pa sa so na nana ye akochiwa nana anochiwa rather anochiwa ya otosu mienu puano hema maame nso so etie yikete so ade se ni bira bapa adofo si ejamfo nyina ne adofo nyina mpanimfo yi se mo se mumuna meja wona yi kakrakai na enye fepa no mo ankom beba me pacho Friday 21st November ya na yi ekoso die bese Royal House Puano off Manso Road na dwumadi ebekoso nti mesre momfo do mebodum na meja wona omo ankom beba me pon a mesade atwumbiem na nafom kura maame afia kunadu ya dom adane bonkum so ndi wose yakoko jama busuan na omo anka ombeba maame kose maame dayie maame nantiye gosi trabe pe bidache obade to nsafre ya beto yemere wafuwe na mama echira ya kama afeya mkoe wasisini prisie wobisisi wasisini bio sasa bunsan kra ne bawu enti abrabomu no men transit emobi wuro ka wamfa mo wabati adio bi e hawo no me pato se chini pakache no netimi koko wanim ewo abrabomu no emu obi wurewuna ewo abrabomu no emu obi sisiu ade e hawo no kache unia no so nkanche nia sida washe centers of panyini ya solepe wana baba fedumedie no de akọ ene ye pon no nkro no a sida na be fa de akọ ba bi obi ano ye che oni na sole manyi no mo braduma santimem papa asembia ba ebra kokko se chifracha ene kwantabisa Isaac adwo makonya nde na ye bawure mane if you hanya nsanyi na akodi won honne enom ne yetie wo ne enom no mo platform wo so enom na wo country a ho be kire obi an country ane ene omo na hiatu anyina boa if you be ye kwa yanim asam kasiasi abrantie bi na aware ena nase abafie anase abetena wa memfa ne sami ha mania afe na abrantie ne ye na adwese asewa ba onya nkoye de one oba ne na enti 1 month de na nko betimi 2 months obetimi 3 4 5 afro hu se kom de no onya obeka kakra tafre da bia so be free adwuma be we pia free batas no oba ho obeba na ase otu we TV di format ne na so na ne batten nje miemi afonso so chati o say na be me ya betwam ko ye de akopre ne yire kwaze bra ye nko de ma na ase bibi etisa obere ne ma be we TV sa ne ma me because ho na ne ma me ne beda de oso company na ma hu se ne ma me ne kumansana watimi akode makoda akoe de sa wan ya adawfre adwuma ba no fa ne ho ade ne otwi chichichiri ene otwa kakra katakata nani afu be wura ho ko dwale de ta obon mo se ne de obekasem na mekasem yizo akwai sila ofelias wi no heda kwa no afa na se ho se ni ohwadia no de na apre ne yire no still obey so ntie ne bo aso ohwadia afa na se ntia no apre no wen yi a wonya bi vayo afre ntie ne bo akwa ne tia ne gase ba ko akowura dem na ye aso no so da su bi adi ye wi e be hu sa aso ne ya de wa anya de afre so ye sa se okra okokotena se bi wasi so sa wan ya ni ade ne retufu ne pa ne nkofo ha ne eboso enti yanko let's go yes yanko yanim
Mercy. And now you do something. Yeah, we are come home. You so bad say. No yeah, papa sent ni ku pren bebrebe. One page ni ti kosi say. Ne maame kan yan sa na wo kro. Na se sa ba wo ne nete. Ni ane maame be ka bi o de be ye wo. Eho ye one key 2. Oba tan so nim so oba ne ku te singing room. Ye tibi ko tena ne so chesa. 3 Bema so gasho ho so akozi se waso be koi. Chenchira ntu ye ma ho da enkomom pa. Koko se differenta. Koko. Asem na da. Asem de anu otin. Pa. Na asem kese so. Koko mo mfa nchia so nko emfa ma me ankasa badamfo. Boga a ofiri Canada. One na yere mama. Jumadi kwaku. Omo mfa yejumadi eni agro kra. Abeni abrebia no em se programming minim se bia ono o company fo no mo dwen ye dia chese sompa de omfa ni agro ba bia boga one oyere mama mo hye bia no mene nkwanta bisa ye tia mo ene eya Asem Mpe Nipa kre nyina no ye de nchia sonko e de mamo sanso bium ena osei oso wasa fitem ho no ma ha oso wo electrician meka esei a osei wana ya na wo ye ba bia wo bia so me de nchia sonko ma oso Asem Mpe Nipa wonfa eni agro kra po na man hene so me de nchia sonko ma no me se nyame ade mo chena na wo jam eye ne maame ba bia na wo bia no me de nchia sonko e de ema no kwaku asem we ya babeto ho no ho akwakoye besepa eni nkonu haban ye tase ni nyansam na enemera ho eyi pa kwaku aware eya ade a enye beta sa se de yesi hunu no de bia meka se wo ya brantie na se why wadwen se wadu mpanim fie so pese wo ware a kwaku nka me de ga metimi a anka boboa wuwie na pe kota plot bi to se 2 rooms kura na obesie ene bi a wode 1 room ebi a wo no yire na uma ebeda 1 room na bi a wode 1 room so ade aya hodan ana se in case bi a aso be ma ana aso ba ebesra wa obetimanya ba bi amoma ide uti ato kwakusa de we ya de a ekoso yie wa wade mu yie pa edi kan na memra eye aso ba na so saade wo yesi yi kwaku ye wo ensew ma bebre ho no a awari bebre a eguo awadi bebre a entimi ntoa na mon awadi bebre a anwe ne se ama ebinom etwetwe sikan ekunkunkunkum ebinom yire mo no bebre na gina asew no so because ensew bebre na no kuta adwembone ebra ne ba na du ndempani mfie so ba be wale kwaku bebre na so egina se sebe ya ono ya so ba no obenye sika ne abribri bia no ato no honti na ma ne baba na ekọ ware kwaku de benti na oyere ayi obaba akọ ware aso ba aba be wale waye amamani amane kwan so one ne yere na tie fine obi nsi wo kwan se oba besra wase be ma na obaba no a obi nsi wo kwan kwaku wadwe hu se was obaba na obe wale be ma no kwaku awade ya wuntimi nyina mfirimu dabi enana kwa ye baako make keep kwaku enana bebre ho wale nyina no eye enna ho asem seka aduane ana seka ebia wode say niam sie ana niam nkedekete bia kwaku nka bema bia ni won ko be wale dabi eye napa ni ade a bebre na afaso a ye de ware na wakuntu mi go say makogware wo ba no ba na wore ye no wo say me makwan ene be man na ene na wore na kwan ene say because we are so ba adenti na baba na kware na bra ko wore ye no o ba be sra wo mo etuntu mi ga say bia me ba be sra wo no bidibi anansa ana na wotwe mienu bi me sra mu wi a me ko ba bia me free ba ye kwabu se ade amami we yeye se nya bayisam o de ba ho mfamu a enye baye pa de kuta sa se o ba we ya o jimi ntena o metena wade ase me baba ware eti baba wa ware no me baba twa be bosome ana bosome be miensa o se ya na o mka se o be he oba na ma o kwaku eno na twa mu o tano ya tetia wade me se me ko ware oba
na ma se ba eba ho ebedi na otwe mienu a kwaku me mu na wo me ka jo play asu be 2 weeks back me se bra ka cho na ba bedi na otwe mienu sesai obi ama ba wale no wa ma ba wale e de no ono ba wale a ma ba wale ba na atuni tinsa ma ya ma na amane kwan so bi na ba fie bible kan say wo say ye nyina ye mom ne nya honam ba ko okay atie honam ba ko ne de bayi honam ba ko no ene se asew so obetna obedi na bosome ana bosom mienu we di afi etina se sama mi oba hoyi onya na adwe se ne baba no ebe ware bo so ya de o hu se be ma na pebi atafre na o ka je se sole kono won tafre na no ndi no ne kwaku na de o ya ma mi etu ka se ne papa muni am wait me chat tese o na ma mi we when you tell say si obi ka se obi wali obi ye bayifo a ma mi wo ka wo bi me ka to play kwaku e na do bi aho yen sibrin country ni pebi se o to da bi obi na do ne bakeke o na opeso beta o machi na o mani anyom ya no so nkora mu na fie enye se bayi no kwaku me se me de ho set example me first wife me wale no me yire me di ka ko wore ni wie ye kwaku obi ya yefro amanfo adorode a won che adorode sika achede o de man ye kwaku ni se ayefro na ye ayefro wie ya na ma se ba aka tem se sika no waso muaje ye ayefro wie no se me ne oba na mra ne nka sika no kwaku na ro obobosia adana na wade ni guye me ka to play adana na ka wona se me no mi to to ne ye ebesine akola oba na manhani besine biem eni ozo was stories o akwaku na wale na agune na kwaku mi ma se me ka ene obeko fie ha wo de firi fie wo na de ye nkoma be me ka be sia se branch me wo yam be show kwaku di ba won sam ko na ga se amagbo do ma sem ba wo yi program we ga se ni asem ye wo se mi papa ti de me ka ko sense ase oba no se wo yo back ana se oba ba kwa wade a kwaku jaino no kwa wade no na asoma ni bi no omayomo akwasi ko no gina kwantia na obaba na wade a ena me kwasa me baba no afe bosom miensa sawo ye bema no wore na se oba ana wase ba e de sare ni betraw ana oba betraw so se oba be sawa wase ba ne ba na ojoro pamni man nko okay pamni man nko enye sa ojeje se o tan bosom miensa na wotwe mienu akwaku awade ne bagu Jesus awade ne bagu eti asoba no Jesus wei awade wei enye de se bedina eto so biem ma memra oba no so ye o mani bebre ho no mu akwaku awade o mu ware no enye awade no mu ware o bebre na fi se bia kawo a ye de be se no enyi no mu ware because ediebenti ana empo awade na kwa ware ye no o ma me ababe srawo o jimi nkan kire o ma me se ma me ye sisi ye bible si ye ma me ye honam baako menimi kura ya wale ya tie ye ho yakwa tren baabi etu abesra me a na otwe mienu na otwe miensa no ma me san ko wachi enti oyi oba otimi nkan kire o ma me na o ma me abetene ho no afe na edu time be ma ne ba betibia die no eno gise be ma ne kotwa bi ansa na wono babeda ana be me ne kotwa bi ansa na waye wa yate ana dabi kwaku ye woni ma bebre hono mu a koso wo Ghana hano mu a ana aware bebre hono mu a ye woni wale a sanye ma wo mu a awade na nyina ebesinne sisi ame no kasai minimpa se ye biefo lens na senkane obi ehwe video ya enkodi video ya ebetu no hofo enkodi video ya ebetu no hofo etre se senkane enyankempo kana wadi na enwu na nkabi ankobe wale a kamini se obema ne maame aba because so ye bema na ko ware na ye wadwesa ware na be ware no obebo oba na busua se ma wale ne ko fama konta edina baba tena nchen ya kwaku awade no eni na anu awade begu eti sama mi oya de oyeye miminyini se ne baba no oya na dweso oba be wale na emom no na bia opese ne baba no hunu se bia ye de kawas ase no ana ne baba no beka se bia o me kwa me kwa awade ena aguo enu tini ena oba no akoko wale ye ne kase awade mu enije awade mu kanko awade mu chese obebo brako animu a kwaku wase baba town channel de sade odi wa kwaku
awade we enko na wiye eti asoba na de oyɛ ne de kwaku mimom de me nsoso to yɛ bɛma na safe na be wale na wawale no wase ba asɔre a twiri a masa fa ho adwen so amfa ho adwen a awade na abɛkɔ no ebedu mebi no wo nsa ebɛhyɛ wanum kwaku meso madwen kyerɛ no okay na fia ko what fie ku asewa betena so passing room na ukoba bia wasini uko toilet ya ukubumu abuzo me wo ho yi ayo wani me wase Gada Isaac asewa be fio be makondo futu yanko yani yo gwagu midase amfasa akonya yesu na menchia nipa ba kumye bi nansa na matoa mikasa ya eso mfa akonya yesu na menchia makonta na napoku otumfo mamese hene chiamen na napoku makonta nimpon no na menchia mo fa se yadufie adona feel gifti woni ne maame afiase wa omo boshen abepo girls school ho na oye boutique radin shira enka no kwaku asema abeto we eden de enso enye de na kwan ewo ho mami sha se emfri aso eba no ewo ho o se awale ablabo se ne embe ni tiade so ombe wale a akontu na omutuo sen omuko beni ana awale mu akontu se ne maame no oba ne ewo maame no be ma no so ewo maame na obi anso ewo eja ode ewo no na empempi no de ehu se aya na ema no awfo no mum na aya na omta kosra omo ensinum ekoje ahono etena na mawale edan baako na me ne yire anemi ma yetimu ana aso eba o besra yen okay ye ga se me na sra yen but wo aso ba na o ba no hu se wal obana wale no edan otimi ye baako pe nti wo ba na adwen ben na wo de betra efie se wo bedi afi se o ba dako na mienu na miensa na wo ko ya na otwe na wo ko ya ekwan bi so enwa no na say aso abeje semu mumu atena no ide yan hwade o sa hall kwa na aso sori a wade wo twan no be ma ne be de mpo na wa television e wo ho de bia ne ba sa wo nka ho be ma ne be lo si ya na se from boni bi e fa wa aso no mo efele hwan na e ka se hwan na ye ende so enti aso ba na wo ba wase be ma no ni se awale ne ya contract no wo betutu anema bi a wo be ye so enchentiam na wo mo so enya wo mo efa ahodi so o betimo atra enfebe ebe den na wase no ebetuna ye ne sese woye eba sa na oba na awali gonu ana open because mema wo dune bi ewe tim ayese waton aboa na wasa so abon bi a waton na wi manu kwen oba no waye bema na ya sede ne amamre nyina edi amaw edi abiem na aka so woni se di awale no ukura abo ne dia ukura abo ne edua sa ababa no oba no koye ana onye bi ode be fedi afan na se wo kwaje awale num awale no ene de how can say because bebe bi enu se oti bona ko homa efa enti se wo waso ebeta o afi ebi am medisa se bi ade bi am ne me be di 10 cities o beto am tiri udi no enfim enti abasa no ebi krampo na adwuma ensese nka meya because ma so o se num efele me dia am che ko ye adwuma mi timi ya because say ma se ye de ebedidie but nka ma se ne emi ho ana ye me ne me ye nko an ewe dem ode a ye mi kwan ko fa so a ye bo ya ko homa yensa ebeko ya no ebasa na ye be hu se ya wole no esiko na se ne ya so enum efele na da so mi kotolet ya obafu a asumini mi ko jare a asumini ya ebede na wole mi pia bante kwa na metumi abafi so ebasa ama awale mu anika emma awale mu se ne nka oba no ehunu me ba be ma no skura so eso se nka ye me ne be ma no a nka bia me hu se ma so abaye efioka na waji dan mu afa no nka me se mpasa me ne ehia ena nka me friend afidie so ene de odo se ne me ma afre ba abaji fi ofedie ne de mpasa mbe fi a me ne wetumi ehia na because saje se ne ma me eye etre be ma oba na oba no koye no ade wo ye kwa o de tete se wo no makwa boda wo na wo ye na bibi akwal parent kakra bia na wo ye mo aye dey asiu
nti maame na adwene a wode prayer ne ba no sɛ ɔnkɔ no ɛma adwene nyina kɔ yɛ sɛ maame ne sɛ ne ba no kɔ dem kɔ bibi ɔdɛm awali man sɛ ɛyɛ saa masa mu sɛ mbɛfa no bi ɔsɛ ugya no nti sɛ kana yɛ meme nkwantabisa yɛ a anka me so me kwa me fra oba no afili so na de odowu na de pasa me no wusia enanje me ba dem me ba fie ho a je me ye bia medical no adu commander dan de me ye bia no ba hu se ene me pasa me ba wo nchen na oni mesia me ba oba no so o tra ho ama o ma me ena epushi se because I said oba wifobia na wifobia hu wotu ukunu kasa na wotu wiri kasa je ukunu beka bia na do ukunu bona ni kura no a o so hu se mi kura pese o kasa mu ekere me be ma na etia be mpe be miensa ama o ma me a ono wote nchen ni kura hu se be ma ni ko do bibi oni na e plan se ko ba sa so na wo ba so hu wa se de wo awale nu na se ko o ma me to na woni be ma ni hia na no eye wo fre na woni so je wo so pase ekọ ni sa ntina wuntumi enka se obi a anka obutu ka chama me se mama e bia ma me edan na etume ba ko penti wo be se bia no be wi bia wade adum ye ho ye entuko na o sa no so ka ko asema ko bi se ka ne nya ga ba ni timi ka asema ko ni timi ka asema ko ne nya ni ko mo ko wa ku ko mum ko ni timi we ya wari o ni timi ka ma we ya wari ya nyam pratio ko ko se o se enipa no se edu se ena Jesus pray the phone so enipa na wale wa ba kra wo 1 year be ma de na se no ka oba ni mum ne na bi ni mum osha ade bi o ki ade bi safua ade bi apuni safua ade bi sa ahoche ba unko ka fa so ubepi sa o tu za ahoche na be fie o bi ati fie o e dia pe kwata ba so be ni e wa ti ahoche ba be ma na ntodi mi ka tena se wonko undu ka tena se ene na yan kare na wo be na yan kano obasa uma oyere ho na wo akọ ka asoro se ko meka se o sami ate entiko ene kan sa so dia na se o baso so oba no so say no o to 1 year o ba to 1 year na se bi awade so akono ewom ana se ena wom na o ba to 1 year na se na wo kwaku eti ade be ka se o no o be ka che wa se aso wa be slame eti aye ye ko na no ko na yanka dire na wode be na dabi eno nya nyukru oba na akowale mu ana wase ni oba no ana fie ni e wu fie se bibi aba eno oba ni ense idea mu cha adwene emfa oba wo na ayo oba wo na yo o ma me no enti be bia du die mesese no ma me enkasa na won tun kakra ema ye ebepe mu no obekina sa ye abesra o be ma no o ka che o wase se won kwade a ekwa bi so na to ni o wase no kwa no eni ni we ni ye ba ne ko ka chi ami na pa wase ko nya o ni trim na pa mo ma se ba ye o kwa ni na pa mo ko se media aka mi no ba ni be din komo ewo kokuom na oba ni ma mi akasa na so woti asira so kwa e de ahoto aba efia mo bia enya ne chefa me da se koku se di so onu dia anka ekwan bi so no nka obato ne bona woni oba ni mu makasa koku se di so no abeka na sem o ma obi anu obi ankasa kwanta wiza se ngobe man ne na kasa na asumde atimi abafie mere o maka ni nyina ntimi ne bika ba ha ka to se wase betna so na apeso kwa one ne bani wura dem bia hwene basabasa hwene basabasa onkam man ma me diti ye brand dem ade achi basabasa onkam no transnational kon do a boko ko fili kura tira kwa obetu afirifie o enko ha onko ka bibia goja sebo one ne bani wura o kani tibode no puma nim ade na kamia obuze ko nyo be pra be goti boza ma me ne tepe ono abesa nyewa obi gadres ko ade ajifia bosses ade ade ya pazo no obaye bibi pa no ntimenyeje ho ne ma amenti sa silence killer na no ahomete opua ni ekumu ba si aka no liza enya nice kra edi aba srese ya muntu mfirifie kakra na yentiminya ni ayeye amfato obi ti na senten 1 year 2 years 3 years aso abeka fie ne ho ukoka na ne oba ni ja aware ozo do yiri nti wati asiesa ozo nka na oyire kura one day kura na mframa bi kura fun mu wasini se wu so otwe oketrema bezo o shetelete so pa na o ye bete pru no ye wo na wo ye na ase so ye aduane wa bonti na obeti wi na okofa ne nchen a respect ne we
ofele ndi so for ya mun consider we nyina esa agbozo oteso anu aye o mpeze sound ni bepie because upie a nipa be hu so nko na agowura ho ndi e ho na o yesa na so one day kura o su gowura wa shum na nim so wase was na ko bi ko ento we ya enso so say asem fufuro abrabon de sabe ni o mu nyina no mo honam so na kwankro nti obi wo asade abrabon aye no etomre bia wo hia ne nimia bi nti obeji dan etesa na be makura asabe wonsi fie no awale oba na omunya nwo ya ogoji 2 bedroom 3 bedroom dia ere ohia ne ho obi no onya ne bedroom bi na ntolete mba kitchen shimo yo oke chire mma e ba na afi no hu so wotre na shim ntu gosra na hu so oba tesa dan ni mu a ye mkoje wo moso ase wo ya kofie kakra wate ko na mema na ebrewu uko adwuma ko first stress ma nka aba wani da ire to so oba be du no wasete hu he TV oba be du no wasete hu he TV untimi no yiri ni nkomo because amu kasa ase o maamete wayo ade ne ha untimi ntwinanim because kasa ase ne maamete wa anya ne sa so na akotwipe be ma no waye kurase ni be ma onde o kasa kro ncheke se na ase wo ye besere omususu mama me meta be sa e mama me ne ta abaji fie boso sa ene nkofo obi ka nkofo obi kire 0548931931 0548931931 hello Wofa Lumba yeah no kwa no fa ba ko pe Wofa Pizarro mi do kinkers my Pizarro kwa no fa ba ko pe Pizarro nso fo na de dan na boso ye yo mde Aba nyamie ni se de nsi fo bia na mutu a omuma wa de mu ne dia na ha den sanche Wofa asebu na kwaye Wofa sinanti kru se wa mi kru ya ona esi Wofa sinanti umi kru so ya ya entiade we Wofa ya na edu sa me sia na be fani ko nyina han etase be ni bifo na sebe na ko se chika no edu ba bia sa asebu we na wo se e ma no okwa no na opekwa bisu ne oba no ekasa esi ne se ko du se e pe panto of komoni mo fere power asasi so a ense fo ka ho enti so betima ka kire wa se pa sa so ye dun de ko de end ne mo so ka o de yi ne wi asia so ne ko fere nti no te kwa bisu ne oba ne o yire ne nkasa o ne kasa oba na so benya kwa bisu afa na oba wade na oba za se na wade ho odene e ma bu me ma bu na so yo benya obeto wasemase no isa ma asem bi sei be e be kwa wade na e kwa bi so na amwa yo ka afofo bi so reni na bi no mu ma wade ntumpo o ma Pizarro gigas ma ya mi jira pa man Pizarro hello yeah yes sir ko de Jim Shawai ojozo me ka se paro me ko mo ti ni e me wa bo bo za be me ti ka wi ya ina na kai wai okay ogugu fuma ogugu mja de kan kama me ne kujana wande wa fum ko bi mi che ko nya de cha tunya mo mi ba ho me ja ko ni ma ka che woni pe ato ba ya unya ko o ji ko ndo ata ji unu bana unya woni ba wa di kene ni yare we o di sia di pa ni me ayo ba be ma se dia da o wa de o ba na chia ne ti de mo de o ba na ko fa o ta ta ba ke ne ko mo mu se ni ku de ada ni ma ba yo ko e o de on de na o de bu ke o de ni ko la wa ka je mu no a ji de an ka je mu na dia o yi ni o ka mi kan wa dia a ka fe o ba ni da ina fi no o ba ji woni na me da ko la bebe wa na ni ma wa na kojo abotre na ache wadun mpo no adan ntokwa koyo we wasinya metna ho so okundoka umu asigo ewu ni anya bi hello good evening sir me ka free jama sa robo boko de nyame adom haye na ade ne se yeka asema na aise wani aji awo so sa na asem de o mu se nsefo no omu pesa omu se mani yo mu koko tri babi omu ko bia se koko la so okokote na wunya kakra suba to wate mate menya pa
aha di baara de onya wari wi a ma me for na say omo baba na yekoko a omo te di se wa ma no wo na ho a ebe yo sa u se tambia no ma ni yewuja ma no kre ase ba na me kano do mo fo ye chia mu bebre Sompa fo nyame sha ye jo pa ye je musu bebre nyame sha mo pa hello good evening. Yes sir. Ati say radio ya de won so e ya mi adom ye friend ochire ni fefi aguna nkuma gwawe central region ye nko ye nim Sompa mebo ma baso and first time I made ni fidi ni to ha okay ni hwemu na mo program ebeboa awalefu bebre nkanka won so ya kama na ye be kwa akohia awawe mu no okay yes ni se ni hwe finika kri did you nyame wi ni se one edin kana wonko funa o to ba ko ka se ni se why no ho ade wi but o ka kan pese mi ti won se we bi ni ho ade a se unto no kra okay ebusian na edin obi wo won su tu nemu awale eba awale me nipa mi nu na awale ebusian fo wale bet se a wotini mpa de nipa mi nu no enti me ba ko ne ka se mi senke be an ko bi nipa de se kenya me wa aduma wonya bibi a wo wale a wona oyo ebetena no ya o dai ene se beboa okay e se asolom no wo ya so ni na ye ba no wo ma no no wo sai sa de no ni wo ma no ntan ye inda wo ma me mo na wo ka kosra wa so no ma wonta en banten ise me ni wo ma me ka kredi ene wo di se di media no enti e se en bani me ni na se wo pese wa wa wi di mu a wo di se bisia fo no wo be sin chen kakra ye se wo pa bisia no nemu wo ma na ma me ka be tira wo biblo be ni ko nya jomba ndi fa ho ti e se ye ya yesu amani e be wa mu ama wa no mo ni mo awfo no eya enkasa eba ne sa na ebe bua yi na ne ba ma sia mi sha bedu o nsha won so pa hello hello good evening me ba to e kana sem ya san na wo kan de no kro ba yan se ma na yen so num ba se en kana mo nya nko ene me ti nukun na be say en je almost 2 years on koye ohi Oba town je 2 years ntana die mame ntana die amoka saya na no so dia mame ha gene pa de ta me se na abatlam en je 2 years ama me mo ko me fi wo ko me na ale wo mame ata once other town je 2 years me pa tai na eza oba omo ha adwena na omo ha adwene oha agene pa oha agene nta mama nso tumi de ebufuo besides ya ba ma no no ware me ntimi de sa ebufuo no esuwa ma ka cha ba ba ma na ntimi kwame nso me kwame ma me wo oh eza asem na kritika aha oh na fa chenu nti ba ma no kwa wa frɛ wa frɛ me sa me ba me se ma me no ko ya me nya ma e dia me ba me mu na ma me no me mpenesa wa piatio oh kafra na mami wanya no won kwa ezu otie ya numre ya wanya no won sole nko na wo gede ai she me pe bibia ya kura na le mi me pe o point no u pe bibi e ho kakra no pe bibia ya na jume ntimi ko ba ne so ha agene so wo ni na mo ya na mo ja kwa se ma no so mema no mo so mo di ha ebi ka ho Daddy enade koma asewfo no nti asew bia ya asewfo e ba fie ba gi fie boso ne yeka ne se especially ya ne ma na mawofo ta ba fie enche se emema nye bi badentensi sa na pese ye kire nti asew bia ya asew whether be mama mi o yeso o monsole mfiri ho o monsole mfiri fie ho na afi asumdie mra ye mpesa ade no o mu gi fie boso o mo se nkombo o mo se agro nti ya kan wase beto obekọ wate
Tiado ba ko no afẹ mi abo mama ni o. Ba che. No wa ko akoye bibi kama pa wa. Ba che yo mama. Isa na kasebo bibi ya onya bibi o. Ya go bibi dia do. Hello. Sompa FM. Hello. Yeah. Omi pe bibi ayo. Hello. Yes sir. Banjo me wajo. Iya jo so papa. Duwaje na me kira majini kaka. E kwa da ho kire wajo. Dema na okase ono ni oye yire waje oko kai dikana situ wone ne ko kai. Awu jana ono. Akoko sachi. Se ka musika ka oba o wale no ka me chika o de ye ni waje ni na ama no wa ya 100% pa. Anya me do kesu. Oba no ani ni ma ne betina ho no. Ni ma me no be na open no. Hey. Ente. Wo wale ge shi so open za so di obeda ri atwada. Ano de mo hu se. Ani awade no wo ba no ogunu no de ba he. Oh. Wo gwa awade no wo ba. Asise go wo awade na ultimate na me ka wo ba le. E chire ni re, o so kra me ja so nya wo chira no ko. Na me ne ira kasa na me ja o sai na e ko me juma ba na wo. Wa wale. Ba so da bi. Entia. Ka wo za so ba ntimi nka he. Dabi me kan ya no uni ni ko na ne kasa uni ni ya ka wo se mo be ka. Minimum bye eye me hu why. Me hu ni pa ko o be ka o le pe wa be ka. Enso ka. Enso mo bia hello. Oh. Yeah. Good evening. Evening mama. You have a call. Eradia ya dia dodo na zo e. Oh. Ne ma boy. Oh. Sonda. Yeah. Me mama ya 1 week now ma wari ati you. Hey. Ombre. Ebenio. Wa yo banzo. Ani, actually we need to mo ma to e. Hey. Dia ndi na ombre. Mene ma me phone and so for the dinner you. So as ko wa ba mi ba ne ba ku fi. O be se ni ma. Oh. Ta wari ho ni o. Sompa FM. Du va di egodi agro. Abide. 1 week. I me chamo onye 1 week na no mama wo. Ana say 1 week na na. Hey. People are going to say, you live in stress and then also so, David. Almost mamma, but you miss. What about you, Fiagandazo? Say. It is so for Mamma. Mamma, they mubio. Yanibesi, I'm very rich and I'm Valascola. Hello. Lumba. Yeah. If you are you to be I said, Mr. I'm drinking. Kwa ni waka dada odi oye wusu wi onye nya so so waka ache no waka Meka manya buruso na hu ubeka kwa jo ubeka wa jo ahome wai ubeka na ukra ya so kwa ma me he ho faire unya wale osi asma wo se faire na nya ensem so wa akiri ne pa kokose che di nkomo sanso na nkwanta bisa Isaac edi nkomo pa da chi bi nipa kwa nipa be hechiri na ma bonko mo pa na nkomo bebiri na wachira ye de bro before then no na ye me dofu bi birthday ma mfa ni mu ansa na yankonko ye ni did ella 1 ella me mo awoda pa rade wonhira no anya okase se dem si do akora we no broken ata ode ma me kurum ha ella rade nhira na ontre wa hiem o mane wan kotote emfa ma sika mra wonsem wakache ade bia wonsa kan obeyi oke wa setem na urade mfa no mo esa cha wadwene wo me ho ate na ukume wate na me nhira pa ella nie sabe be bia wo ayi shop wo watre sa happy birthday to you ya me nhira na ontre wa hiem pa afim komre bi na yiska na ya ma no netna na afi odi akoni abanko a yakoko muta so de dia basisi ya ba yare ni ho be brim sisi ya ba sisi
the person will be in the fluent. And you are not your mom, this is the fluent to send the pass. The God uses when the shower set and the papa, I will be a better mamma. And Linty and I'm a pass, the living on the 25 enterprise. Pass, size of our pay. 60 by 120, 60 by 60, polish and elastic, 40 by 40, polish on polish and elastic. We don't need a 45 enterprise. Now, more pass, 30 by 60, 25 by 40, and so many of you, wash you for 30 by 30 size, I mean, desire who will be our panel. Over the the uses in a whole also they are. The big water closet, who will be over the kitchen sinks and the taps are over the law, washroom basin, and the cabinet, and taking doors, papa car, all the a few and a confirmed to you, thank you for enterprise now. So you saw 45 enterprise, it's not market magazine room. I will celebrate you, the not filling station. I will say, a whole on a 45 enterprise. Now, maybe I some background to say, so what we is, any half of more for the VR. So, pass, papa, and then should be a drop of power and tell you over VR. So, we are a 45 enterprise. You don't know the papa and the number and the phone. So, the number is here, not yes, and that attend the back actually. Number is 0245 283458 and now it's 0205 987868. The person will say, you come from good for enterprise. Doors papa, any division papa headquarters number 1. Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say Nyame Sompa Pani say Obi ko nyanka ene erusia mobo enti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom Sebronye ibema erusia ene yakrafo ejidi na yanko ayetini agise obedwaye enti say ya tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye mo fa meboa yen ne fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo ya fa ye hunsem na propose paper board ponkom yenya nkopom obeyi wi Sompa Achadie ekunafo ene enyanka ne so won beti say yesika fatu anomatru face 0598 5598 02 meeting with 0598-5598-02. Edi Osweta 1 media. Anasa Blessed Foster. Brother Bosoni, we be boja trada. Nadia mudin to yen. Get yama ekrafwe. Mwa muye bi afie kem. E mwa dance die die. Mwa muni. Sompa Achadie 2025. Yabo. Onye gwana metisa we banu so kwa Nada. Woko, okosuku. Na yesi ejapi abanu so okọ na nso anu die okoye adwuma. Mesi, amafo okọ no. Enya guru. Ja no hwan ede wo kosa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no die. Wode be ko simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say you visit and I told you Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany nima whatever. Say you Jumasua or Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asem Mpe Nipa, Runabout Wa, and crying. Can I see First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Magbe Breso telephone 055-555-0067 and 0249-000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year we get on the luckiest again and win bigger than we won this time. Okay, so congratulations. Yes, well, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations.
November ya 28th November Efiaba and 29th November Melinda Amapano Kuno Ashasi God of Possibility Prayer Festival God of Possibility Prayer Festival Ampaye Besha Asem Mpe Nipa or say escape for thy life can no journey to Krama no bonne from Puchate Chomo no woman no Krami Nipa Biaboto Mumra na mubenya nkwaje amamokra November Bible kesi Cosmo Sida Worship Center asori dan kesi atomako fobia Abemonsino Hospital nepe benhia onyankopon difo a odime ye tuma fritete nuguso dime ye tuma Bishop Albert Sakikopon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonni wo krankwa na do atomtofo ababini Minister Jojo Ahi Joshua Bono and Sida atomtofo nyina Adolfo Urban Friend 055 700 0367 Anna 055 730 9080 Okranko GMT Nantirefi Brebi Women of faith, the Lord is a victorious banner. Way a bosome mpaibo kesia. Yadishiso. Na November emudie. Ebeye woya. Why ready na? Jemeso sa ya krado. Osafo mame ohini amada zua. Owo Sompa TV kumase. Wonim sa sofo mame premai. Enwosra nya media dom na rebremu. Eye kesie. Enwosra na ye adwuma. Se wo boa wo dia. Ene yenhia. Eye na fanso mpaibo kesia. Yade efre nyame ewa nimonyam. Afi mo akakumebi. Asem no yeyi ede free. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19. Ana David ne doma wo kan ne ho no mema won ni susui akosi se. Wanya hoden ensubio. Nanso nyame oma ne nsa so a ensenche ne akesie na esi. Se de wo haw no wapem so akoduro bia no. Oje mre no eno nie. Na nhyehyaya ewo ho ene se 22nd November ekwapem 28th November anopa no num ekwapem anopa no nsia bia no. Share your TikTok ohene ni live enwumere so eye no num ekwapem no nsia. Share your TikTok ha na ye from Bible denden enhyehye so afei climax no eye memenda 29th November 2025 Cultural Center Kumase ene ye nhia na befafa hodie every enefon Sompa Iba ye twen erade animu women of faith eye agidifo ku a eba no award ya eye kejuwa kura de hia ne se wodo ho ebeji dwumadie se yakoda na adinyade bia da wakoma so no odofo sugidi anamo hyene nsomaye Oba Cultural Center akade a wode bebebie eye communion wine and communion bread. Women of faith, the Lord is a victorious banner. Akoya nim yanimu a ena yatena si yekun ede akọ wo sisiri priest ye wo bi sisi asisini bio sasa bonsam kura ne bawu ene eye fiada na yakorifo birthday ne nkofo be yemu pa ukomoche wonu a eye konfanoche wonu a nkofo yemu kofie pa abreho asinkuro ne mono bi so mantamu bi emrantie bi twajajo maba bi twajajo me no kase mmerwa ne nkokora bi twajajo because no yotomom bidie na ne odidi mom bie ada ne bonkum so ase abreho kase abafie ni musuamu ba eno na ye baba di bi hu nkomo na afi yakon akoyanim na kakra ni na baba bi atena Germany abonten so ko TikTok so a na so wo so bi agese odi nkomo pa nkomo no emu ode na wodi nkomo boni na wodi nkomo pa na ne sini mpo ka ba bi no se me baba ye maja ye
ababa man ho from Germany to Ghana sometime and ye ntoto ye de wa kire wo ba papa wo no no ye the social media so din komonti no be say ye no so siutu nkoma said you tie de ye ne wa ye pa na we na wo ye yiyomu ayade we keeping o ma ye ne kama anopa wasune se wo sa asolefo bonyom o enamfo didi na chi jam na busua didi na chi o mu hono mu bi na ade bi bo na chi no obi kote ade no se na ye ne papam se ye ne bone mu afi ye tiwie ye mu san so je ko mo kira ayi ya odi na tie gudi papa so abompa ya sire sika se ja wo konkodam ye loto number ma brabon nane o wo ye fani kama o mo sire o mfiri o medura ma me ye twa hwe ndima medura ye na sibio mfiri Germany abeduru wa bewu na ngofo ka se koso na bojefu e baso mo ba ya na owu abefo o munyi ne bizo se monamfo ni bi na yesa bi ko bi ti ade wo na chi na mpaso ye sister na ni mo de ti ade na wan kentima de ntroto no so abi eni owe na nim ode ti ade no a wan kenti obetim de ntroto bobi wasan na nim te na nim nyefe eno na yepese ye baba hwese asem ne te sampa ebedi hu nkomo ye nyina ebe video ebe hu na afi ye to abrochiefu no mo mfra abrochie be ye yie nso se omo so de na mo be na ya na se so mutuo ye firi won so na etese nkomo bebere wom o le yenko ne hwemra mechanics ya asem ya na made adwuma ne ye ko yenko hwemra sisi ya ba sisi sa nete se wiaso wo mo wadwem bia wonti ni passe wama wadwem bia wonti ni passe de bia obenya ni pa mfunso wo ni pa bia ho menye perfect nye ni nyina na betima ma wakoma mate men generalize omo but we me kan sente ye kasa na me kan se ne be ya me dofo obia betie bi wotia na so obefa na wafa ba me pacho opuso me cho say oba o say what men can do women can do better bia no asika ni fie no obubu ne sheton and I'm not here to preach say who your kasa bi abamu no gie nyina ye mpanimfo nke be ye debate enkora ni biti se no fa se Kevin no ne ade tete TV no eti sa video we no mu be ye free so amame mu be ye free so amame ebabua nyamisha bo pause ansa o dey follow me ne enko hide pia yi ansa ye beba we ye bra no wote ase no ni video ye bi no we nyina no wo nkwa e no betra se baby a wasi women what men can do women can do better no one metriska wo ni fie no oboa no de ne ho ema ebo afode no anya se sika no reason ti o kasa za brabo na form ndo baby esika ni fie timbe sore da koro se ne mema ye bi betima ye bi hwe abrabo kwan wa itu ye sa na se wo ba no ububu ton ububu ni galon mo de botrotro udi gina sekre adum ene mia bi etesa na no ye video bi a ono so keka de atufo sa lady fefefe yo afi waba ni papa yi ye hwe yi ase ye nkwa yi ase ye nkwa ude ye nkwa yi ase ude ye ni nkwa yi ase usunaja o awurade se ni usune ho ye ade ni nipa na tewo akire ho wate wawai na wo de ko no asaba later abeso ni mu kama wawai ade kro no aso se opamata ade na ahoma bi ta akire se wode ne nsa fa horo na wa wi aduma no ana se na etie eno so ye nkomo eda paso a nkofo ko next video ma me ha de ge ni TV se ni na nimutie next video na nimba ba yie pa aha na nimba ba yie we yatama no osie na gya no Eguadao. Nama eleto damba watu. Mambre nye kwa. Baba ni muma. Usumenti mami ni wajaono. Mami blei yakwa. Mami wa chisisa. Esa mi pia baby ya we bebere. Oh dear. Yee da grupe. Baba mframa mi so Wofa Lumba ko. Ura ya gopo. Bi gas bi huna mali yi go mesu. Yee wa du ya maboro wu ya. Yanko next video ni ya de. Yanko ni ya de. Eno no mo ye di kun papa no. Ena ne ba na obedi ani mu ye yi no. Sebio ena mo akunu. Ne ba ya wa wi so ma mfa kira nto ho ne ma wa obedi akola wi achi ayi na ye bia wo so be ko. O se me se abaya wa wi a o se free jimi so ma mfa ba bi ne nkata o mo mra me ho. Ne wa ntu ho anamo
what this guy here we actually buy and who see you are this into also beko ababa na edi asano jina ho kakra bi mame jina ho kakra bi mame na ye ni nkomo kakra we ya no mfo no so onse nipa nya wuwia nkomhwefo no mo agire no akomfo ni bi no asebe se omutipa omo eni asofo ni bi na ya na asebe tafrache se esi omumu se no ombi so no se ekwan ye fa so kun akura ne papa no enu ya na ya fa so kun akura nti wa obekwa yiye we ho anko ya ama na ebi no wonso so ye befrew na menim se ne papa no wuye no no wayira wantima nka nche le ban se oba ho e bepre na mudedete bibia ba mo fa ho atrend a eno so ye ne da ho no last 2 videos of Fabra na fe medi nkomo ye mra fi na ye mebo nkomo na ababa ni sochi kama baba na sonno na no aboa no kama se wadi awu samne mo chiri mai na esiesi no wadi awu ko wadi awu enti sabe ye kan mo ko so a ne mpa do na ye na mpa ye ne na ye hia se ye de kan popo atentam se ewade ma di no traffic ni sugu ni so ga kan se eye kaka eno na na ne ko bi ko fa ba etu mi wesi wo se metafo na madam etiem na munumuni akotire abetire ede esikuo ni nyina nan na ye hu se ono adom nyankopon woti ase na wo mu na ohoda ne da eti unity abusua yaba bere ma mi se na efata eti se mu ye ya na yaba abesikuo ni nyina nan wenzo ya dofo bi e dono bra o twa hwe yeso ye de na ya tutu nsu ogu no so ne ade no ase onya ahode tena ase kakra no eno so ye nkomo a ombaba bedi fa ho no ye nua ba na wu abrochefo taaba so omoko omachi biem edne ye ta de share busua ye de share mu bisuban enti ye bedi mu nkomo abawu da mabusa se ya na ye busua fo ana se be ya na ye namfo ana se de enkwata busa yiki kwaku medase anfa sa kwan so na mentia eye menu aketwa Reverend Kwame Chei waye osofo ewo redemption hour ewo adankwame msesa able wa television ana wotie ni radio sene on fa Asem Mpe Nipa eni akorokora no wone ne ile ne manyina omutie pa kwaku asoma da ho yi emu nsam no enye de ya enye de no enesen edie na ebesi ama obi etukwan akwa amanone na ne papa efrato na ne maame efrato na wose obese ne papa enimonyam na obese abusua no enimonyam enti obepese obeba ampase ne ye video ya no ababa ya bidru eye de eye nkunyankoje ndi saa na obi ense ye kono ejamfo ababoan amoni jam ne papa no na hwe ne esiye ya se bibita na chi se ahoma se ne odi kakai se asawo bi ne tawo se de ne tawo sablo be ne tawo na unye kwati ade efi na chi ewiase no obia wo ekwan wo fa so a odi be fi atiasefo asasi so de enso se to da na se wan hwe ya wo be pe ho ama ade en senka de to so no ye de be to so ebi ananka enseye mu no yenu aba no ekra se ni papa wi ati no nso beto ne papa enso esan se wo kopre wo na bipa ne ho na wokote yinti no eni nyina ehwe se eyewo na oye okun ababa no ebi won so a na eyesoma ebi na yasoma no se ababa no efiri amanone eba no won so de yedi beja no eno no nanka edie ene ebeye fese ababa yakogina asieye na asante fo ka ne papa edinkra na obedu fi a watu echese bibi akaka bibi ewo bi okay na baba no kwa mponi musa sesenka unu se ofa ha o baba ye ne papa ayi no se ne be fi a musa senka obeba ana senka omba so esanse enim na obi so ntumi ewu anka chintino ne obetoa neja ewuo no se medical aka no
obi eka nyam na obi enyina ho na dan se bo biala nipa bia wote asase so no hu se obekọ se ne ye obapa di kan eko no enti me de America ne se ebetumi abase ababa na okoti bibi ewo yini abai na ti no eye suma ana eye ensiseye ena ya sise ede ama ababa no ebetumi abase abetuna won kwane obi kura mpo eye ngofo eya ebi o sa obi okwa abetu no a se obabo afoforo paa no ya na enta AC ebi se obi o na se o mbaso obabo ani na se obel paa obe se ni obetwe ama abasan abawachi obeja kwan enima na ebi o ha ya sise ya plani ana ya ye to me de me su se ababa yi we a wo yi enye kwasa se ne na se confuse odifo bi e ka no na wo mo no stambia no mo di o mo emina ade no esi ye ne de obi a ehunu enka na nka ye hwe nka papa ne kura mpo ewu ye no se ya mpase ne wo kan sa na ti a enka wo betu ye busuan asite se eye mo papa o da fo no se man hwe ankwa kwa na chi eyi a ne me bi na chi se man hwe anya ebi betu ano na wo tukwa mpo ma ebi betu ano na ka busuan ani adawa na mo ho aba wo ho no eso na we die ye twan ama bibi no asi awie ansana ya bekamu asem e ba sa obi e gyanche bia beka che se ne wo ka no enya no kure enti kokum de me ka akosi an se e ban se a yenso yenhwe se obi se tutu ya na ma wa dai afa se ufi se uni konfodi e kon wo uni dusu ni kon wa se mpa na wo bona se obenya onyame pa bia ni mo oduna se wo do ho adom no a no wa yen sa se ba sampa nyame be dan bibia di akire no na wayi adi edi akire na wo hu bia nso tutu na mo esie senka ba sampa kameka se bia ba no anka wo man ko betena se obetena ho nanka wadi sika amanya me aye ni papa aye ba de sanse wo ni senti no ene ye hwede akowie no die mabuso nyina ya kwaku ya mabuso nyina ya kwa ye kwani ne Dr. Kitima edi ngomo ye ba na akokosa chifrecha de ne dia ba na afi wa wo fiesi ya ma okwan ama so abawuram Dr. Kitima wasi Kitima Herbal Center Kitima ye ko ye ne Kitima de ngomo abasisi ye ba sisi amafo ha ne ha ma adwene fosu na Kitima no wene bese munya mbotre Kitima beba panipa yetie wanyumre aye Kitima Herbal Center ana motie yanyumre na Kitima Herbal Center de ye ne ye ba ya beka kire Ghana fo ani wiasefo nyina se Nyankopon ache yade kese a aye infection yare anodro Kitima Herbal pada yenya asa pada yi se wonya bia se wo HIV se wo infection syphilis ana se wo hepatitis B ana yare bia yemo bia no wonya sa aduro ya ebekum woni nyina wonu aduro na ekum woni nyina ma ho ato enti na Kitima Herbal Center ye ba ne asa be ka kiro se sa yare we infection yare no yare bia ye de wo enti sa yare we yetime dia wo abaya me pa che onfa obe mada nanso okọ hospital ye infection ono so yetime dia wo be abrantie ono oba wi as infection nti ye dia wo no police ye be ma pie ba ye kitu abi sei kete oba ho da wa bo brani bia oba jonso mu kwa papa bi kura de oba me ho no ne yira wo miensa o ti papa me be ma me timi fa nwura oba ho da o na be no oba ho ase e no mo dia wo enya tem ketwa aya homete sampa de otimi so di wo kakra na ono de e low spend count obako doctor kra na doctor ka chen se wo spend no bi asa konkoti wo ye so a eye yin so a ye se ono ye nsuo ba wo hu e se obosom ba me pa chaw e don da wan se ya obetiri obeka cho ho se o call doctor ama doctor ku treat o police to e di ka ka cho se sa ya le we doctor na mu kra ye na won timi treat no ho ma no nko eye moa agise Kitima Herbal Center I don't know go treat no wan fi ya unim se ya le no ko odi mu sa obeti so be me mo je o pepe police obeti oni no obe ma na se wo di be ya me ma asem no obeti oni be ma na fo ka ketu e bi obi ba be jira no aka cho se Ghana ha no mo die anase o ye be ma onwu ya be ma nwu
ba memma wo mu ya mo memma wu police ene mo memma ya nketo wo Ghana ha no ani kumati abontina no ano wotene ayakitima ya ba center yanko na se wonya ya duro bia me se wonu moduro na mo ani nyina ewu no wo bon se na obe ma no ane beba enti samwe omo na se omo ba video ma obedru video ma bo se ho tetew wo bon se ho ya wo hene wo bon se watungo su agu ho na wo bon se wo de agu na ase ana so video police o sa ko su ana be pa ya ama woni padua no wo ye wa dua betu America komfo bi anabo so mo be se obi na ye wo da so ayamoa no na omo ayi no ngosu ana pai e wo video mu no enti sa no ya le we no o my Ghana ha ma mete ya na so nti se ya ka kiro se ya le we kuma obi dawo enti enam sa ya le we nti no e ba ye na police ye nya ho da akwabi se kitima he ba center na nya ho mo de aduru na ma na aba no ama komfo ne adunsifo ne adifo atrofo bi o mo di amanfo hu tika papa obi timi ba no timi ka kire kitima me pa cha onya wa me ka obi etima je efise de na me honam sisi me no me fiefo nyina kra me no wa ya aka efise me no se bibia no ma we esi no nyina ya bayifo ana sa bonsamfo that is kitima se ka infections pa dia Ghana he timi ju free mo operation enya se Ghana ko me ka si bi se ye ka infection HIV ana se fere se mo ana ya mama Ghana fo ya ba ma wiase nyina kitima ya ba ma wiase nyina because sa ya lewe no ukọ America kra na me pa cha omuni enu oduru aluti na me ka cho say one president bia evolution onu nku a wotimi de ne se ka nipa na mo a wo hwe but nipa no wo hwe na mo hwe ye no a eduru la amofo bia ni tirim hu say eye syphilis mo na gu ni tirim ya to broni antima anya fi tirim o ja se enti broni oni infection anase woni syphilis eduru no aji se kitima ya ba center ye na ya ko frenu ya bi te say kankwa binyiri kakadu ene dan kwachiremu eyekitima ene yedi aye sanui eyekitima na eno egu yema ekum emo bia wo ho eyekitima ana mojamu ama abra wo ti ase obolisi asem na nyehu papa kitima papa to yedi number ni tuja ya number ni 0246 91 47 17 Accra number ya Accra so Central Maria ya 0541 23 89 42 ya Central Maria oko honuma uba ko nya adu papa yebi to police ye kane ye ka kire nipa ne se enye infection ko adwuma ne yayu dem infection no enoma eye nipa no ejojo nipa no police wonu se infection timi bubu nipa guo infection o timi ko train nipa trim o mo abodam no efa infection infection timi di nsuo ejira nipa trim na nam nani so emwane na nani so o mo nam ni ba bia etimi se o mrim o be ko ne aka jo se koku wan hwa di kwan ta na wawu me pa to blakitima ya ba center wo bo se bibi da ya me be ka cho se fa blood ma fa blood ni nyini anasa afabo anasa ni dane me pa to kitima ya ba center wo ba yete ne wie kitima se kura de se se dia buchi for no wo bagi kwa buchi se anya asem ketwa me pa to eno no mba dini sei no ma ade akọ obi kura de aye contract ono agi no ade akọ me pa to o ma ka kire se sa bro kire se infection no do so kura tine Ghana ha o di ate ntimre bia se kitima ya ba center ya ma Ghana fonku ya pa me wiase nyina because Nigeria for Togo for French for omu nyina da duro so krum a o ma te se sa yare no anu oduru aba so aba wo Ghana kitima ya ba center onko na betimanya sa duro no eno police yensem a kitima ya ba center ye ba ye ka no meka cho se hebe bia no betima firi na no aba obetima ka bi da me na meka cho na se mo be de timaka obede timaka kitima ya ba center yenko na ya ba be ka cho se sa ya lewe ya muwa na muwa no onu moduro na before 3 months no emo ni nyina o mutu nkosua enti before 3 months na mo ni nyina afiri oyudiem ama ho ato se ye HIV se ye hepatitis B se ye cancer anasa oxa be pato na ade ba ko ni se sa ya lewe se kawa ofolisuo ya le bia wo video bia wontumi ensa mane sada agi se wo tu sa ya le na se se kanwa na sa ya le o video ma na se kanwa me pa to wiase ni je no nka ho infection no na infection trawo so pa me pa to be ma ni obada no nka ho because wo nsuo na ba no e ko agi ka ya se o di ase infection no e kanwa obi nka kire se yi ensuo
infection so na betuma ko gina wo yema bia wo nyinsa wo nse sa nyinsa ni nyina ayede hokwa na kitima na kame bekoro na chese wo mu a omuntumi enwu ni nyina infections na yesa ade no obi ka se so yo friend come on infection it is obi ntimi nkum sa mo ni flu video na o ka tro se obemu infection duro na o kwaje 100 million odia me pa che wa ha ho me pa che what me dia na se so ba kitima ho me ka tro se ense na obi benya infection kidya na se blablo mo yare no e fa infection mo na wo ma aduro no ko amwa no video mu no mu duane ko oblablo no ho o mu duro so o mu do ma no beka o voli so o beka e hu se sa o de say kidi no se amwa ne do ma no ko kan na se wo de ko doctor na wo sika pra na ko to foforo ba dada no o mu nyimfiri o blablo ni mu se amwa na de o ma no aka won kan kirawo enti wo de mu no besa acha ho enti mo ni dada ni wi o mu mra no na wo adwini ni so e pa cha what media na se eti mesrawo se wo HIV ana se wo infection se o mo wo sa problem no obi ani age o mo hu se na se nya kitima heba center na ba ye nim se yare wo kra infection o mo nim o ja se eti ye ka no na ye de number na otudwa ni asori akọ ye number no eye 0246 91 47 17 akra number 0541 23 89 and a 42 the police won't say I where I bubo di nyina e fa say cancer hepatitis B stroke sugar any sa no mani nyina no no mani bebre infection na deba we say ekura tuninai e sugar nti na ekura tuninai a mata me catch us oboa infection mu anu na wom enti or they say doctor won't even come infection mu anu enti ni dia nso obetwa eye kitima o dia say brakitima heba center be ma odura ma mu anu a woti so mu ni na mu na mu nyina mu begu eye kitima ato edenti na woti wo ha ho eye kitima o dia say se stroke nso na achiwa na ofori so ni se stroke ya chi nipa bebre no a mo ba ya na de adura kan mo ato mo no e fa infection okay infection bubugu a e chense bibia bubu ogu kitima wo sen kran wa so e no fan o Central Maria ye fa manu tudwa your number is 0246 91 47 17 0246 91 47 17 Central Maria 0541 23 89 42 Central Maria na ofoliso onim say free abu akwa ye ko se passe gawo okay awon ya kwaje janka kraka se passe gawo o do fa frun ka ye kai o si meti se passe gawo awon ya kwaje janka kraka o wa o furu baby aba o binya baby enso ayede adama ho aton to bia e kitima antre kitima heba se na ye ne ya ka kiro se wo ba ye hwe anim ha nyi usika mfa nche butum wo pa ne ya ji usika no ni sa yare sankwa na ade ye anokwasem to wo cancer wo hanian wo yale bia ya moso de ipacho ubu sakitima heba center o ba am ya sa wo yale ama mu ana wo wide mu nyina ewu ama wo na wo yiri hia nsuohie na mudi no ipacho nyina firi wa mo okay yale kitima heba center na atwetwe nkomo yi na kitima heba center Kitima Heba Center. Kitima Heba Center. Kitima Heba Center. Papa no. Wo bejuma papa doctor we. Uko bua kwa materials soda na jiwa. Wana doctor penyi wo. Wo bejuma pa ko. Eko dia yale hene niema. Enkunko ne nimpa emfama baby a wo bia kitima. Obesa ya de. Bepedia ne nsa ma nkunum die. Aye wo dia. Maame na bewu. Wabewu kokoseji. Yo oga man fancha so nko bio man fama eye boga woni na yere mama omo Canada isi e o ma bedu komase baby omo tie no eye buokrum South Africa ho na boga ne na yere mama omo hye Asem Mpe Nipa omo mfani agro boga enchi aso nko Wofa Lumba chiao sanso bio na nkwanta bisa na ofusu kriu ni nyina no se le mode age Asem Mpe Nipa atumu no minimum se mo nkoso na mo nka nkyra foforo na abre na abre bia no
montra video hona montie afutusem ofa asem we akwakoye asem bia da bia metameka enipa bia wofa so ye hakoda so ye panyini so ye oba so ye hwan so tiwiase a ofa asem ba ko pa metimi aka ne se wo ha yese wotimi nya obi a oye susum bambofo a obeta wati obade we futusem de ma obi ote Ghana ha obi ote abrochiru yonkofo bebre hono a ofo munyi sunsum nyama ni enkankani abrochiru fo no kra de ne mrante ne maba woni binimu a ene Canada abasu UK abasu ya awade ya adum na so opagya no free Ghana ha no kokodu eyo UK anase Canada America baby a wofa se no yo obi a no okwa asori a no do awade a obohunu oje awade asem no to baby ene tito kwa bei ofa edu kwasi da kura na obokotia so dem na nkobesum nyame no na okota TikTok atwe camera edu Sunday no anadu time when the crowd de bia eso this was ene me bompa ya ma ne kra no ana me dia ma me padua no sebe ya ni fia me wo apam ene honhom edi machi sebe ya obi sebi obi kuta honhom a onfa enkumi ana ontimi fa nseme no ofa na be bia twe camera no de sinanim because o ka sunsun masema anyimi we ofa senkai obi anankoye wo sunsun bambofobia otanatia abusia na emu yakọ omahwera de because over some time na nka me nkwa so na nka gewi nkwa ye me lie pa because on say we I say man o temu pa ne ho fe ama no ye ho ai me yira ma aha ehwa ko wedding na me ko wedding Yoko we den check. Tunyanya oyere. Amunyanya meyere. Ene se da onye mfa nyame no. Ya udi papa nyame. Eti over de meka ko si na ne se. Ewi ase otu ho no a. Bible ka se bi wo so obeye nyuna yenyunu. Obeye hia yesi. Botrobojo eyade anye. Eye wonkofo bebre ho no a ofa ono a won kwa asore. Wono won sombosom ono na wiase basa enne wiase ne kwa ekono enne odi akire wei edugro spiritual father bi ananka bi a ebra ne papa ne ebe wuo no okache se awura ewu a ewom so opa awudie na emansa obetu na mo free eya botime mo bedu Ghana hanom no kokoye amana ne amanye kwan so edugro abo wa ntie oba video na on kwan ofa so a ote ade no ye oboga fo bebre ho no afa onu anka se na busunya ne ma wo mo kura no fo mo nya boga emfa no mo nya soan watu bontisu ni ena odi na ye busunya because me di America it is nipa bi say no wono se wo fra brochire na wo ba ena bia wo be ye wo pa yiye ena wo pa yiye no ne be fa so ena be ku a ofa obe sia san ko sia we enti ye di tu nipa no bi fo say mesre se wo brochimemu se wo Ghana ha se wo hono mu a wadaworo mu a sida wo yi wo betimi ni sida kura aye spiritual father no bompa ya mawo anamo bi wo utu a fato osofu na nim no osofu na mo kwantire ansa no to wana mawo ababa wo se ade a nkabi na spiritual father ana se bi nko wu ni pabi e no retu na nim a ne be pa yene ko ba yede na emum ko nyere be pa yiye no ensa wie emonto na ewonse yedo ofa medima nu si no me ba ye ni masofo bi na so mo de nkwankofo bi wa mo yankwasiafo ye wadifo na sa Ghana ye yale Ghana ye yale sa so ye wadifo no be wona anya konfo bi wa ofa o mo yale eti nkonsem huru eni ne ma basa eno o mo ye we ya okay oza akwa bi gina wa se enkade ende me sa nkofo we kura no ofa me hwe because ye wadifo bi wa o mo nka na kure eno so nkokwa enam se nke enya bai Sekayadia set talk do enko ba be wo ena nka bia nko mu se nko me wo ana no man kan kire no wo ye ti na ba ka se ena nko yesi sa ngofo ni na no fa edu brese oman no yale no si enya president ya sa ngofo ni na yesi etwo mu guo ni e pese be ya ye betime nya difo a
omni nyankopon asem edifo a ometimi aboa aba omai atimi atumpon ya mabushoni na yakọ ye nua ba ne kwan wo fa so wuye no ha adwene de na nso so no ya futusam de ma afoforo bi a omo Ghana ewo abochimemba bi a oti abochira a jisunsum di na wiase wanyi sunsum ani a obi e de 6 ebeda no 9 over man wasi wanu asi ye kokomuta soja di aba ye ho me de bebro me enkomra sisi na afi ye mfa ne so ye kwa aba Sompa 2025 Yabo Bible say Nyame Sompa Pam say Obi ko nyanka ene erusia mobo enu na Sompa 93.1 Kumasi Sompa 106.1 Techiman 90.7 Nkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani Ena Sompa 106.5 Accra Yakabom Sebronye ebema erusia ene yakrafo ejidi na yanko ayeti agise obeboaye say ya ma emmo tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyeda da wonsan ehia enye ntade dada na emom ye betime de ya che amanoa ye mo fa meboa yen ye fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo ya fa ye wusem na propose prepa obod ponkom ye nyankopon obi ye wi Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo beti say sika fatu anomatrufo iso 0598 5598 02 meeting be 0598 5598 02 Edi Osweta 1 media Anasa Blessed Foster Brother Bosome we be boja trada na dia modin to yen jeje ama ekrafo mo ye bi afie twem enu dance die mo Sompa achede 2025 yabo and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem, the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? No, I understand the whole delay. Trotro from Kaswa dear. Why won't he be late? Obey him later, of course. So would the coming of the Son of Man be? Hey! Is that his car? Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. My son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, a simple direction. Mr. Goodluck, no change way. Yeah, no. Easy, or dial *712#. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. I'm every day. And he followed the prompts, yes. And then boom, confirmation test. Fuck. You know that big 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Choose your ticket. Enter the lucky number. Follow the prompts and let destiny handle them. You see how they love you now? Yo, we are family can ask money. Before December, memories motivational album. Fatapa, my super. This promotion is regulated by the NLA on the Creators platform. Oh, sir. And I'm the SMS. Come pan, Miss Anna, Michiana, what do me? A brain I didn't come Kingdom Garlic Bitters. No, not benefiting. No benefiting wine. Also, what told dear? I brought the smile. I brought it. Should we take a can of bread? No Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules. No one would have to be Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules. Assembly, a devil and Amawani, I'd say. Send your name, wife, company, one person. Kingdom Ginseng Power Capsules, and tea. Say, see, I'm persuaded. Kingdom Ginseng Power Capsules. And many senior some baby, a baby. Or baby, our day poor how no. A drop back up with tremendous capsules.
Tremendous capsules. Esi uma uye obesima. Enyo yiwenya bi obebi ayeton no bia. Kingdom Herbal, no challenger. Lawson delay bitters. And then what's happening? Lawson delay bitters. Hey, Lawson delay bitters. Cheers to Lawson delay bitters. Nansem, one time many power in feeding your tree, and says I think from FDA, I did you get. Okay, so who told you I could if you do what you remember and come with them pass some petrol boom, Pabu Nakabia, we need you do what you on come. The moment time level no was come on the dear. No matter jobo, Team Piaka, Piana did. Now some dear to me about the Amayana. Mamma and you, Kakravini, a catcher we are singing, I say, Bibi we are saying. Ntu wa to akwan yi e dane se bo nipa bia bewu na mum so obi di 50 pesos na wansi di be kan besen ho e di akwa kokun ni apetashi 2 cedi de e ba cho no ama awurade mro de ma ono aso enu anu bibiri ko di aburochira ase bibia ni ho bi se ho ye adwuma ye betua woka da bia sika wo ho tie masunsum sem nyina omototo kone na oniwura fi bia wo firi ni wura fi na busua duade they would have fear permit than fee, you would have finished now. Yes, be any we as BM because what kind of police that you umbrella family quantity. Sanya Manama Brabo, you or Macon, I say, say, be a good any as or be movie as Yabra, one versum, not a high bada. A high by also wants a sum so. Now, who say, oh, Bob Rabbit to walk on ye. Say your barno, a tear the free chin na you. Say your busiana you. Say your one Brennan stress being a cuno. I will cheerful be below. Will be a band a pet to me to see no person ye you can see no ni capre. Bossing or bedgen to a banner se muji me way and I say no her car who could to Yanoa, and no quite to me trying if you could know. Into almost so almost stress being idea. But Abrabon Muno Massa BBC and you being che. Umi keeping some sa, omitted to keeping someone at the idea. Uzo Mono so well done on the idea Nasra, dear John with you more to the Biradano, Nasa and some naibu bruja. It is Senia Cacho in I said. Ya muni pending common come how cheni panafi or monya genchena near masuntiminko and infamao. The best say rade on fan currency now on Venezuela ye my. Then catch yam from more futu and near Sia dear. Shanam for ye, share busia ye. Ye musa say, a busia can see you free over ye yasho money munyam, sebeta fracho. Senaba ye bimpo moi. And Tigadish ya sebe, what timber ye gets his own farm on a home by. Ujana mani free mumuko. Na hwan na ebe yen krata mpo associate de be mana na ye mfa mana no otu kwan akora be ye ne na baba we ye ntini ama bi wo ho a ye be sere abusua bi nso na mo de musunsum so adi achi ne yatimi akon akoye ne na ne munyama ba fie ho ebi a obekum ne fie ho nko ne wa mana ne ho nti wa firi mu da be na mbe bo afofra no amana ko itomi ne bi ye kura honhom bi na ye papa na abone a emfa ni friend ye fie fo na mo ani munyam no so ntra ye so ne gogu ba jemeti hai na me busua ni no na wo hwese mi nwu a uni tire when munyama kan busua no kamaninka wa kosi da urade be freme enne ubetuma kase me wofa ase no me ba no me nua no makonta no madam foro no me ne na ekobo yam classmate eno kura timi di tu ho ho enne onya program bi na afreso of amere bi na mbeduru ye ne munyam hyema dis oto na awe hye me se me nwu a uni tire da ben na abeti ni pe bi ma Ghana fo agi na tum se Wofa Lumba bi na ade ho ye me adwuma na ha baifo na ye hyehyɛ ne ma yie kakra ye nte ba yie ne so kakra to ba bi a ye mfa hwehwɛ ne mapa ne ntimi nko emfa nko ye nim ye menya ni da ho na kwase yare de otenchen onyawa obekun ato akone unso bra musima pɛ na ye nko nipa mienu pɛ na mefa omo na afi ye kɔ ebre no anya ayebri efe nipa mienu pɛ na ye ready ma me second birthday no na ye hyehyɛ nipa kro na afi ye nko kra hello
Sharp pepe untimi anyina so amfa amaye the last two. Hello? Yes sir. Yeah. The body of Juma Dasi. The other not for official but you are about. Can you made out to the Shabby Sham shade that's the Amen. But the channel. Now, Falumba, no question, we ask you the other Even would be on my black guy won't call that was that way I remember the far phone about my new field. Oh, I assume you will be your passion home. If I don't so good, we are with us. Yeah, Quaco, Nimna. Hello. 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 Young fancy, Omonia ready, young fancy. Happy birthday to Dr. Mrs. Jennifer Obey Mensa. Dr. Mrs. Jennifer Obey Mensa. Ni hokani na say mission. Oko Boss FM. The Bible reader, radio mine. Ni hokani pa no. Dr. Mrs. Jennifer Obey Mensa. Dr. Jennifer, so uti ya nimele hokani radio man, the Bible reader, international Bible reader. Maybe a chemi ko baby am Bible reader na u kan ya no be no a radio man osaya sofo ndi ono so e frɛ no Benjamin and the sofo Benjamin say men kan tro say odododo radinshia no nya okase ko so bo na chiri dom na onim say emerepa mu no ne mu be yedu aboro so no be ye ne yetira so amo hu say yes wanya be ma ye mo awoda pa radinshia no nhira busua ni nyina enne Sida Watching Center of Penny. Yes, sorry, I'm an abano, papa no, or be boy, Juma papa, see ebe soli, or be cancer, born some worship. Na omonso di Jumedino, akone kwans of Fofrosokra. Indeed, Nasi, and no monk, no montonium, no more near Padima, and if yada, beto of Ankabima, Nese, a free a Juada deco. We can hear Radin count on to wash him, but be a bit here, be annoyed here, seeing never quite be share beam. Sire Kristo muburu hunto kraso radenya wo sama krawo bye Asem Mpe Nipa Asem